ibihe byiza kuri mwe mudukurikiranye ku Nzozi TV online. Ngende Shyaka Didier Done. Ahanga turi ni kuri Mike. Ni ku nshuro ya kabiri Tour du Rwanda ikomeje. Abanyarwanda kimwe n'andi makipe asaga 16 harimo ane mashyashya arahagurutse yerekeza i Huye. Ni urugendo rwa kabiri muri Tour du Rwanda, aho twagenda tukubwira zimwe mu ngendo zizakorwa muri no Tour du Rwanda. Ku munsi w'ejo hari Kigali Rwamagana ku birometero bisaga 114 na metero 400. Uyu munsi ni Huye, bahagurutse Kigali berekeje Huye, birometero bingana n'142 berekeje Huye, niho bari burare. Ku munsi wa gatatu Tour du Rwanda izahaguruka Huye yerekeza i Rusizi, ibirometero bizaba bingana na 206 na metero 300. Ku munsi ukurikiyeho ni Musanze Muhanga. Ahanga baza bavuye Rubavu berekeza Musanze, nyuma yo kuva Musanze bagaruke Muhanga, bagaruke Kigali tariki 29 z'ukwa kabiri 2020. Izo ni ingendo Tour du Rwanda izagenda izengurukamo. Kigali niko gace ka nyuma gafite kilometero 89 na metero 300. Urumva ko Tour du Rwanda ni ingendo nyinshi cyane igiye gukora. Ku munsi w'ejo twabonye ko umuzungu yabashe kuryegukana. Uribaza ngo ubu ngubu ninde uri bashe kwegukana kano ka etape ka kabiri ka Tour du Rwanda Kigali Huye. Inzozi TV turahabereye kugira ngo tubikurikirane tubagezeho 5 kuri 5.